Pamirsa ring tanggal 19 Januari war sekalih talih-kali likur Bali kantun nguningayang pewawahan dasan kasus COVID-19. Penincapan kasus puniki sampun memargi selami petang rahina. Kuentenan pasien kena kauningin nenten langkungan pewawahan kasus anyar. Raris Bali mastikayang nenten wenten pewawahan pasien padem. Anut ring data Satgas Penanganan COVID-19 Bali, wilangan kasus anyar kantos likur diri. Dadosnya nih kumulatif kasus sani ketampenin Bali kantos langkungan 100 tali diri. Panincapan inucap kauningin rauh saking 6 kabupaten kota. Pinih akeh rauh saking Tabanan antuk kutus diri dan pasar limang diri miwah Badung petang diri. Sanilianan sekadi Jembrana nguningayang kali diri buleleng miwah Gianyar suang-suang adiri wenten tatiga kabupaten sane nenten nguningayang pawawahan kasus inggih punika Bangli, Klungkung miwah Karangasem. Dados nyani kumulatif pasien padem kantun teg-teg ring wilangan petang tali nanggu 6 diri. WNI wenten petang tali nanggu 57 diri miwah 6 diri WNA. Pasien sane kenak wenten adiri rauh saking Denpasar. Kuentenan kutus kabupaten sane nenten ngawuhin pasien kenak Lewire Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Karangasem, Klungkung, Bangli, miwah Buleleng. Raris indik kasus aktif wenten 156 diri. Sampun kasiagayang 53 rumah sakit rujukan miwah 1 telung benang genah isolasi sane wedar ring samian kabupaten kota miwah provinsi Bali. Rauh mangkin Bali madue kapasitas isolasi terpusat kantos domas nanggu ulung dase 3 bed. Dia Dewi Bali Pos nguningayang.